bibaye ubwa kabiri muri uku kwezi abaturage bo muri Senegal birirwa badafite internet. Ibi birafatwa nk'intwaro ubutegetsi buriho bukoresha buburizamo abigaragambiriza ko amatora ya perezida yimuriwe mu mpera z'umwaka. Mu Misiri ho ibimodoka bya burende bikoreshwa mu ntambara byajyanywe hafi y'umupaka iki gihugu Ihana na Gaza. Ni nyuma y'ibitero bikomeye bya Isirayeli bihatira abanyapalestina ibihumbi guhungira hafi y'umupaka wa Rafah. Naho muri Sudani mu gihe intambara yaho ikomeje, abagore n'abakobwa bahungiye hahoze hari amashuri bari kwiga uburyo bwo gusenyera umugozi umwe, ari nako biga kwirwanaho mu gihe baba bahohotewe. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ari mu nama ya za guverinoma zo ku isi ibera muri Emira z'Abarabu yakeje perezida wa Afurika y'Epfo n'abandi bagize uruhare mu kumvikanisha ko abanyapalestina bakeneye ubutabera ku byaha byo mu ntambara bakorerwa. Muri Afurika y'Epfo mu karere ka Stellenbosch hahuriye abanyonzi b'amagare bakomeye ku isi. Aba bayatwara bayagurutsa mu misozi bageze mu cyiciro cya 7 nyuma yo guhatanira mu misozi y'ahitwa Vilberg ikundwa cyane n'abanyamagare.